Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo man na imbag nga oras yu amin? Welcome kayo kanayon nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Kiray saan napud no anagan, tintay patangatang drama ita. Nga makablawa mampay da Sami Gavino dita Italy, Open Life iti Baguio City, Arturo Agsaway and Company dita Dumampot, Asinggan, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Kiray. Dear Manang Biyanang, Jakiliba ka medyo na arte a katao. Kat no may papan iti boyfriend, adamod standard ko ako nada. Day taman nga rod ti pagtarayan, ti istoryak. Rugyak, ti agsalaysay. Agyaman iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, Kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata? Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton pikan. Alang nga ron Gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba, tinangitulod ken ka dito'y balay, Kiray anak ka. Wen tatang, iso tinang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide? Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. Wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kastaya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag, nagagit kayaw nga agtrabaho, tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una nang, anyat makunayo tinubyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apu ko adagos mat ibagbagayo, nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan, nanang. Kasta gayam. Uy, padak matla saan na nakapagturpos iti kulehiyo. Hanggang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planong Kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan? Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka di, wano adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mat beshi. Di ba ne? Adapay mat next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ka. Adalakad mi itinubyak, nanang. Sa dinaw. Agdate kami man, Mike. Ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan aklaunay, nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakid di amo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumat na sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di?
Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla aburido ka. Ah? Saan, Kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mo iti kayat mo. Kat si kamailangan ti agurder. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti agurder. Oh, at ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wen. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay, ada tinidor. Asano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in order ko? Ha? Nay, saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni? Sa anak matahan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang tararamidam nga Mangantan agtinidor ka, atoy. Agyaman ay, kasano nga yung aramatan to'y tinidor. Ikarigata, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidin na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayamot ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessiaran. Agawitan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa. Kunam nga do pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na ako nga gawin, no di mo pa'y kaya't gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaws, Kiray. Unak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nubiyaw. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kaitan, ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan, anak kao. Ay no siya, big deal ay jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi ko nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin nagtinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabainak nga kamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabainak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, de mangibabay no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbang, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidam dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Isu nga imayak dito yan
Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Ay, basta. Ag-break tan. Diyak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka, Mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot yag tinidor, ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pa'y. Awan na pulos nang ngag mo kanyak. Sa anak ana upay kin ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kaw. Agasam, bilbilan na kanuki din. Kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental ka maut. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngag tinidor. Tapno di nakatawa na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano amakisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngag tinidor. Sana na nang. Sana para kenkuha na dito nga ramidag. Itian niya kumaaga po ang magsindubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto a tao. Ay saan laang ba't nga iso ti babae dito'y lubong kunak manan anak ko? Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday di na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Ay, ha? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na atao. Kat inaklon ti maisa ang midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, di inyawin na Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyon na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipon nang break na kan Jordan, awan mo tayong tinyam amuna kanyak. Kud, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapula ko iti kasukat ni Jordan. Anya? Taga-ano ngay mat data? Taga iti syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa'y nagdaldalos ka akiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukasta, adan nobyaw. Ay, salamat. Kunaklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Iti kasya kinapintas ko agbaakak.
Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinomya tagpasyar diti balay tapno maamamok man. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabandong nga ron, tata. Arayo matgayam di ti lugar yo. Ay kahit naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw paraw. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to no madamdamatag sarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jack agmerindan. Dakay latan kiray. Napsugak pa'y. Amo manak ka ala sabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan sabat na nairwam itirigat na ichay? Napur malaunay ngamen. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindata yaw. Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di ata sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang amutan na replyan? Awag ka palang awag. Saan ka matasigot akasta Pag-breaktan. Anya? Breaktan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibagang batap no amok? Sorry. Sana kaya't nagtitadakkel ko apong bere ti masawak. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak daw. Mangan kan Sa anak ka mabisin, tatang. Di mon panunutay jay nobyom. Tsak lakursonada day jay aparakan ka. Ta nakaar-arte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana nairwam iti rigat day jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakan ayat, tatang. Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanyak. Daita nga ron, Kate. Kababain ti may kamang kanakwada anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Iso alipati maon. Sumapul kalangan iti sabalay. Ado dita anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot atalagan. Saan? Di mo itulok Pangam no talaga kasta tigasat mo akit. Aklo na anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Uwan Jordan? Hanggang may kamanon ngay na dyan nga anak yung ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ipalpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang nga ron Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laang. Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ilang makaasawan. Madanagan na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo't? Inkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya't tagmay-may sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka.
Nang namnama akiti imbaga ti gayem ko adumteng dulat tatay lalaki para kanyak. Ngam mano atawan ti panaguray ko ngam awan matlata. Katitag tawon akon iti 50 kat adada nga awanan namnamak. Apapalak da kiti batch ko, tanda pa yun apo ko da. Ngam siyak, ultimo anak kat awan. Ngam uray no kasta, maklon ko ti kastoy agasat ko. Alakastan, tigayem mo, kiray. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Makablawan, titunggal maysa iti naragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpuno anagan. Ngamsakbay na makablawang pa ni Sir Masong Pio di Pangasinan, Sir George Abuan, ni Ma'am Marites Ngalatan iti Benguet, kani Ma'am Angelica iti California. Kastoy man ti kunan ni pagayam adyo dito. Dear Manang Bianang, nagtrabaho aki dya abroad iti adu atawan. Kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panag-abroad ko. Andakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo tin ti inutang ko akwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ko? So, masapo lang makabruda. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uri ko ano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makital-talon tayo lang, anak ko. Kung ngarap. No, apay mangamin ang awam mo sa nikwatayo. Dagiti daddo maapadayo ababakay, naglalawam mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Gamda kami, talaga nakurapay kami. Grabe mo da kinakurapay day tananang. Nauma akong iti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makabrudak. Tapno bumak ng taymag. Alan na pray. Bayadak tumuilang no makabrudak. Ay na, pagpatariman mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana pala at adakal mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanay. Ha? Kung bayadak adagaw, Spring. Si kanto ti una kabayaran, apaman na makaabrudak. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa'y nila kay ko, ah? Ay, susana na. Ang mga ano di na kaya. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Alan na, Spring. Kakasyan na ka di, ah. Sigalat yan mo nga maasit gakay. Alan, Spring. Sige na. Oo na yun. Pren kanya. Katsan mo't asigo na kas na tiyawag mo kanya. Kino agprinta mo't talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. May talaga awagan ng iti pren. Tila mamadlaw mo mo, Spring. Alaki din, ah. Pautangan na kaun. Uray, porsyento mo na ano isaw. Ay, saan? Diyak kaya tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, kaitid ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaga nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kastuya, ah. Mabambano ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw, eh. Kasla, kaya ko nga ro din ti agawid, nanang. Anya? Di pa nalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raw. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaum. Kitaganos ka, ah. Nanos lakit di dagiti amam. Wait, nanos damay. Game narigat ti trabaho dito, eh. Makawawi na kaum. Ay, unggayam. No, adagdamag ka na kayo. No, anya ti trabaho dito abroad. Ibagayo asimanak dito, ya. Ha? Anya si man ngay bagbagabag. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayaw at janitora dito, eh. Siman kung ayaw. Uno manager ti restaurant.
Wano hotel kasjay. Anya? Sige tag trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati mawag dito kasilyas. Agdalusa manin Ay, rumwad na iti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan na nang. Di ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho dito abroad. Nawatan niyaw. Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo no diyo tong palen ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello, apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ko nga main. Kinay, busy ak iti trabaho. Ano dagiti papeles sa nasken na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wine, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kunak no janitor ti in-apply am ididita? Kawan, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla pa anak. Nalalay nga ngam itisi ka. Iso nga automatic Ha? Angam, aba ita imawag ka. Ay ko damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay ka mutin. Di mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga Into nagsweldo ka At ngamin nang usarak iti kwarta. Iswa, jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Daguli mo na dyan babae. Ay, i-off ko man lati cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer ka niya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Di naman tinumpal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun, kas dyan awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsyo mo tayo dyan buliliko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay ko nagpawit allowance ko lang, pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, diyak mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay, diyak mo day tabalasang ko, tas anak mo't nag-Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anya man na yati bagayon. Kwarta manain? Inal daw nga daw may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitad ko, anak ko. Aya. Siyak mati umay na rin dito. Ay kay bagayo nga guray da. Makaawid akto lang ta itong pakkada ko ada ti dolyar kaw. Ay nani kang tangtang si tama diti kasta anak ko. Ibagayaw nga awang paisweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya? Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo ditoy. Kaipalpalastok mo mga pinadakil ti swildong dita anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, awang pa'y kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Ururno nga balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi dagita nanang. Agbayad aktaw ngam saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin dagiti ababalay. Adugayam tila dawan tinapipintas ababalay dito yung social media. Ay, bangkitak man iti tuladag adisan dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basita swimming pool na. Ay na, nagmayatayin. Ay, dito ba? Napimpintas man ang dito design na. Ito story sa balay. Ada mo tiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man ay.
5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi kanina nang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto may agpuk-kapuk iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti pukaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka mo bata. In-block na kon iti Facebook. Maron. Manon atawan tinapalabas. Kalagaasahan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay Inana. Ta isuntirang-rangan ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na. Nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti maipatpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Hey, wan, kakaulang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kastama ti kayat nakaka. Kat, nakabayad na iti utang na. Nagaduti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tadda mo la ka no utang ni Judito kang kwana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wala, taginastusam may iti husto. Ay, wala ta, di tamot na napanturnong ko ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno na pagbalay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya kong asawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaedak. Sa anak anayin ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami manjo dito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, mabit lang. Uri kayo, di kayo basta umunog iti balay kayo. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan, di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuray saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung tikwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon utang kada kayo. Ha? Hala, irwar yaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insikreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Ure siyak, awan ti pinapirma ka kasuratan kan ka, tanagtalagak kan ka Judito. Ay, awan da kita. Nalakat agpartuat iti sarita. Isong agawid kayo. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited kayo. Iso pasensya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay paglibak ang ti utang mo. Katpudno mata nakautang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanon no idarumda ka. Awang kabutang kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagda nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops, ay, naglamuyot ka gita. Ay, nagbunga magla ti ado arigrigat ko jabrod. Dahito yun, ti bunga ti ado alingkat ka. Puyat kanda dumapay.
Urag may sak dito balay ko, tanaragsak kag latamay. Di mo kaya ni nanang ti magnad dito. Tadi tadaan mo't abalay ti kayat napagnaidan. Ay no. Magaturturo ga batad. Hirap ko magpalag. Apag isunto no, maluto tayo sa kwa karne. Naangar to, no makaringan. Ay na, asok. Ne. Apa na asok dito balay ko. Asus. Maur-uran ba't balay ko. Ay, Karuma! Tulong! Tulungan dak! Ay, maur-uran ti balay ko! Kakaruma! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Jela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambannog ang ijabro. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Nagyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Api nga minabinaybay abdilot maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ang panunuta, anak ko. Nagandayo, tinakaiturungan ti imatang mo. Pampanunot at tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawiyak ti panang loko, kiti paadak ataw. Nakarmaaksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak, nanang. Kiti pagyamanak. Sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi, tinagbasulak. Mamiris ko nito ati amin, nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Ayaw, wala. Kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol akong iti trabahok, Binsay. Kit ikarek ati uman aswel daw kat bingbingayag. Ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsayatan adamag dayta, Judito? Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kaya ti agbayad. Ngam di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako niti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuto lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang ang kanya. Naimbag nga oras mo, Alma. Ne, si kamat gayam dyo dito. Sumrak ka ah. Ay sanayin, umay kulay dagas na ito hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko ah. Ano sa mo na ti binulan nga itited ka? Ay, Juan, awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Ngam kasapulan mi mat ngamin ti kwarta. Tadaan nak mi apagad-adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatan nga rodin ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat ininiinot ko abinayadan dagiti utang ko. Aginggaan na bayadak matlaag. Kat hita makikabkab balayak manan kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, tuy pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manan. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manan. Ala, gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo basa wano'y drama itakat manipod ka ni pagayam tayo ang Maji,
sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na, kablawan tay pay ni Ma'am Leticia Ancheta, kastamot ti pamilya wakat kan bahay dita Bagulin La Union, ni Ma'am Agnes Daos dita Singapore, kan ni Maris. Kastimanti ko na ni Pagayam Maji, dirman ang biyanang, mabutengak nga isukat ti asawa na, iso akanayon ti panagpapintas ko. Ado dagiti mangibagbaga akaslaak kano balasang, tanalaingak ngamin nga agdala. Adadwan nga nakmekan nila kay ko, rugyak nga rod tag salaysay, idi babasit pa'y dagiti anak me. Nakapulis kayong bakay. Mapantayawon tap na mabuya tayo ti kasar. Maladaw tayaw. Wag. Mabit lang. Tadyak pa'y nakasukat. Kino nakasuka ka mag-itayan? Apa isino ka tamang tabado maon? Maday. Jack Cruzonada na ijay. Namin ano, ba't asuka day yan? Di ka lamalmalpas ngagsukat. Aldaway. Ay na, umuna kayo, no di kay makauray. Hindi pa'y magam nakasuka dagiti anak ta. Kung ano sino katamidan? Ay na, kas Jaydan. Ha? Sukatampay lang amin, aya. Aw. Di dan sapay nagdigdigaws? Ay na, kas Jaydan. Ni, adula amin. Di bale, taubing dapay. Ay. Ay na, madimot to'y badog. Ha? Sana maibagay dito'y sandal ko. Mabit lang tasukatak. Agbiro kak iti Paris to'y sandal ko. Lakay. Ay na, naimbag pa'y dayto ako marek, taubing latta tilangan. Ay na, kasta ka talaga. No nalaing ka nga agayos iti bagim, Marilala. Naimbagkan ka tamasangom nga asikasun ti bagim. Ngam siya ngay, ay na, super busy ang kadagiti anak ko. Jakpay kat masangon tag sagaysay. Ay, bimakit ka mong nagpay sumare. Naglukmag ka pa yan. Ay nawon takasano, nagimas matimangan. Ay sus, di mo nga min baybay ang tabagim taamangan no isukat na ka ti asawam. Ha? Iso asyak, jak itulok nga aglusyangak. Tadyak kayat nga isukat na ti asawa. Isumat la ato do pa sexy ka, Mari Maji. Tamabutengak ang maisukat, Marilana. Iso asik ka, agpa-sexy ka mat, agpapintas ka. Ay na, baybay amon dayta. Basta nagdigos akon ken nagsukatak mayatan. Jak lamasango ti ag-make up dita. Tumaktak. Ken maysa, agtalaga kinilakay ko. Nga oray agbalina kon alusyang, di nakto isukat. Siyaklaang ti asawa na. Oh? Amom nga rod. Ay andong, si kaman pa'y agin now, takaman manicure ko. Ang mga numadadaal ti Kyotex ko. Unay mga minday ta. Adla katunog ti balay nag-Kyotex ka. Apay adapas nga tindarang. Ay awan, hangam ti kayat ko, napintas lata kita ang dagiti koko. Ay, sa nga bantay, hindi mo rin tayaw. Di ka pa'y naglama. Imbis agi basit nga anak ta ti kukwam, tanagatindog dagiti kukunan. Hindi tayo makukum, tiyan mo madalus ha? Ay na, ibagbagak met nga kukuda. Angam awan met dengdeng ganda. Pilitam unusan, sika ti mang kukuk kadakwada. Inyam, ti kasta ka style mo may, bagay? Todo pa siksika? Dagiti anak mo nagmumursay. Hindi mo pa'y madigos ida. Ay na, kabalang dan tagdigos ngay si Suda. Apay, siyak pala tinamnamaan da ay amang digos kadakwada. Di mo mga mimandaran ida? Ay, di nakman sirmonan akas laubeng sika andong. Apay ngamin pakibiyangam ti panagpapintas kan panagpaspaseksik. Kayat ko nga rudmait, agpagwapo kamot kayat mo? Ay, awang mga ruday. Di ka man makatrabaho, dito nagtibalay. Taka man manicure mau. Ala, agan anus ka kadilakay. Di ka ungat nga ungat. Talumakay ka adagos no kasta. Andong, apay, napanadya asawam. Ada di balay nanang. Apay aya? Adda mo ilagay, ijay balayaw. Angam apay abay-bay an na dagiti anak yaw.
Apay ayang. Kat no adada ijay balay damarisin niya. Agay ay ayam da itipitak ijay. Nagdudungrit dan. Ay, unay laki din na diyang asawa. Sige, tawaga man nanang. Hello, Andong. Apay ngay mawag ka? Ingka kita ang dagyan na mau. Agay ay ayam da ka na itipitak, iti balay da nanasin niya. Ay na, ingka kitaan idabiitan tani, busy Anya kukuha maya? Adak dito'y parlor. Madama ti unat ti buhok ko. Anya? Kita kay tuno na mau. Mabaybay ang dagitan na mau. Sigan ti mapanmang kita kadakwada. Mga da trabaho? Madama pa'y lati pasada? Ay na, mamin anumat latamang daw as. Ingka giiday, mabitlaan. Ipan mo pa lang ija ayan dananang. Sige. Tanay, balnawan dan tuy buhok ko. Bye! Ay na, dinigos ko dagiti anak mo, Andong. Tanagdudungrit da. Awanak ngamin itay dito'y balay. Ay na, nakababaing kang kan nanasin niya. Nataktakan ka po kadagiti anak kaw. Okay lang, Andong. Nga madama pa'y matimeryenda dagiti uping ije kusina. Subliam tula ida no madamdama. Ay, alamang ngarod na. Tadagur-uri apa sa heros ko, di paradaan. Pasensya kayo na. Kaya nagyaman ha. Alawanan. Awanan yaman na, Andong. Wow! Ay na! Magusto ti kolor to'y buhok ko, Tomasa. Ay na, imbagay ko dita kulor ti kudil mo. Ay, napimintas ka. Mainlove man na nila kay mukan ka. Ay na! Ay, di tangarot ti pagdandanagak. Iso akan na yun ti panagpapintas ko. Mabuti nga isukat nak ti asawak. Iso ajak itulok nga aglusya nga. Ay na, mayat na ita kapanunuta, Maji. O sige nga, Rod. Tain nakpay singiran, tain lakok a cosmetics. Tap na ada pagbayad ko, ken ka. Ha? Awan magayang pagbayad mo, ha? Ay na, bayadak mo't ito madamdama. Innaklag singir bii. Ay, isublim ti bayad mo, ha? Kalbuak amin abuok mo, no di kagbayad. Wan! Agsubli akmat lang iton madamdama. Promise! Aguya da kita na mau, Majay. Ingkan to man di pa check up ida. Apay man ang naguyak aya. Well, tumat dagit ang anak mo. Agluglog ti paglaingan da. Wala ta bay-bay amo ida. Ala, taidagas ko nga ron ijay klinik. Tagpa-sentro akmat lang. Naglugan kayo ni ti tricycle, tagpaili akaw. Naagpasada. Sige nga, Rod. Mabit lang, tayo nakagpalaws. Bakit? Down! Nagbayag ka mga suksukatan? Wan! Umay kamen! Sukatam tabado da kita na mo, ha? Nya, katakas ta alangadan. Nagmurang ta t-shirt, ha? Kan sapatusam ida, ha? Sabay nagruro kita sa saka, da? Di mo pa'y dinigos mo da kita, bang! Ay na, kasano adigusak ida kat aguyak da nga, Rod. Amang ano kumaro ti uyak da no madigos da? Di binanyosam ko, ma? Nakapimpintas kang inada. Nakadisdisinti ka. Nagitaan na mo, nakamurmur saan? Sikan ti mapan mangipa-check up kadakwada no kayat mo. Anya? Di ka kat agyaman, ta sexy to'y asawam. Ay, dilawam amin nga itsura. Makapasurun ka. Nana, gumatang kami man iti merienda dagito'y anak ko. Mga laakon ka dagito'y nakadisplay dito'y nana. Sige laan, balasag ko. Ay na, nagpipintas ka dagito'y anak mo. Lala, balasang ka. Nagmamayat ti bagbagida. Madlaw amas asikaso daan ay imbag. Kadigdigos dapay. Ay naawon anana, taim pa may sakon ti mga sikaso kadakwada. No kasta, di kan agtrab-trabaho. Saanon, ta pinagsardeng nak ti asawak, nana. Asikaso kanulangan dagiti anak mi. Ay katwan naimbagkan ka, tanaasikaso ka kadagiti anak mo. Ang amjay manugang ko nga'y.
Ay na, jay labagbagi na ti as-asikasun na. Di na masangaw, dagiti anak na. Aywan, apay akanayon ko ang makita dagiti apo ko yu ijay kalsada. Agay ayam dapay itipitak. Ken agluglug-lug da iti danom. Awan samot trabaho ni Maji. Ay na, awan Ngambisi nga ron nga agpapapintas. Anya? Ay sus, tila pagdanagak. Ket ado tilugan nga aglabas. Awan kadwa dagiti ubing nga agay ay ayam ijay kalsada, nana. Ay, win nga rod. No sa anak ko maabisay. Ala ko dagiti apo ko, tasya kong timang bantay kadakwada. Ang makumi kumakmat ngamin nga aglaklako dito'y istor ko. No ala ida dito'y, aglibas damat apumanaw. Nangalamit ti barbail. Asino nang tag? Asino ti agbarbail? Ay, katsyak Kasapulak da ito'y, tapno sa anak alumukmag. Ay, nga? Ay, di magsinak ngaminan. Ay, jak itulok nga agbalinak adabyana. Isong agbarbelak man. Kaya nga, dagiti na mau. Jak mo't nga rod na siputan ang tinapananda. Napanda siguro ija istor nga ayan ni Lola da. Ano kamatay? Sikat yada dito ibalay? Di mo bantayan, dagiti anak ta. Kahit, anyat mabalin ko nga kat aglibas da nga rod. Sinuro mo kumaan. Gapot tapin manaw, dabay bayang matay. Di mo surutan, huwag mo sa pulay. Ay na, amok ti ayuyang dagijay. Ijayan ni nanang. Wano saan? Ijayan da nana senya. Tanalawat ti paraangan ni nana senya apagay ayaman da. Mala, tayo na malakitahan ay. Limabas da itay dito'y balay, pare. Padpadagasek ida, ngam di damot kayat. Mapanda ka no ijay balay ni Lola da. Ay, sige mga raw. Inaman kitain ijay. Di damo imay dito istor anak ko. Napananda kaya Awam mo ijay balay da marilala. Sursurum amin akaaruban anak ko. Napanandan. Makapadanag mo dagjang ubeng. Ay, napanan gamin di asawam aya. Ada di balay Di na kano nasiputan na pimanaw dagito beng. Sige na tayo naman sa pulan dagito beng. Ay na, nakaturog ang dagiti anak mo, andong. Dinigos ko ida, tanagluglug da. Nabasbasa ti bado da. Ay, ang yamanak. Ay naku na napanandan nana. Pinakan ko pa ida na. Sapay katurturog dalaang. Subliam tulat tan numadamdama, andong. Ay, uraya ko na maring da nana. Alang arod, ang merienda ka pa'y tanagluto ak iti spaghetti, barok. Naimbag pa'y dayto ako, Marek. Sumiksik silat ta. Nagmayat ti pamagay. Kapilitan nga agpa-sexy tayo. Tapno saan da tayo nga isukat? Dagiti asawa tayo, Mare. Kanayon nak ngamin amapan agzumba. Kanayon ti pa nagpa-parlor ko. Naimbag kan ka, tamasangom dagita, Mare. Ngam siyak ngay. Hay, jak pa'y masangon ti agsagay sa inulabsan ti agsarita. Basta impinggol ko tabuk ko, huston. Ay, wen nga rod, nakalukluk magkan. Naimbag no di nakaisukat nila kay mo itikasta nga itsuram. Ay, saan, Mare? Saklat ta ti love nila kay ko, Mare. Awan ti rumba nga pagdanagan bakit. Tauray, dumakkel ka akasla ilipantay. Sikan tulat tati ay ayatay. Tsaka agsapol iti kasukat mo. Takap-kap na kan ka nga asawa, kan inadagiti anak ta. Agyaman naklakay. Madanagan ngamin kadagiti ibagbaga ni kumare ta amaji. Unay kati asawa ko na ya. Di mo dengdengin ti ibagbaga di kumaray. Di mo tultuladen day jay. Awan pakibiyangan na kadagiti anak na. Di labagi na ti pampanunutan na. Sana kasken ka, akas taunay ti panangasikasom kada kami nga aga-ama. Anya mo tabado mo, Majay. Sukat naman. Kastoy ti uso ita. Hangin. Wala nga makikita tapusig mo, nay. Uso nga raud. Apay balasan ka. Takon dibado ka ti kasta. Nay, apay.
Dagiti la babbalasang ay ti addaan karbangan nga agbado iti kastoy. Saan mo't Ibagbagadan to pay akas la kanulat tabalasang. Ado kanupay ti atiw ko ababbalasang dita. Adala nga rod asawa mo, nagpasiksi ka pailaan. Ay, jak nga rod kayat nga agsapul ka iti sa balay. Na? Jak kayat nga isukatnak. Isong agpaspaseksiak. Para ken ka ti panagpaspaseksik andong. Nagiti ka anak mo atin to na ram. Bantayam ida. Tano di da sumanursaw. Agpatuludak man ni Jay Balay, andong. Ay, sige na niya. Aglugang kayaw. Day, kaduamat gayam dagito'y duwang nga anak mo. Uy, natawa mo agbantay. Damo na panan ni bakakaw. Napang kano nakisumba. Tinasaya at ibatimpay la ida Jay Balay, tabantayak ida. Kasanungay ang makapasada kano kasta. Di ka madanakan. Jak ida baybayan, andong. Ay na, nagbabanglo dagiti anak ko, ana na. Dinigos ko man nida. Ay na, adon ti utang ko, ana imbaga nakam kang kananasin niya. Ay na, di mo panunutan dayta. Awan kadkadwak dito'y balay. Tanabayagan na balo Isa pa karagsakak noong umay dagiti anak mo dito'y balay. Taadada aliw-liwag. Andong, pangipanam ka dagiti ubeng? Ay kayo na ibati di balay dananasin niya. Ay, alaman nga raw, tada papanak. Inakman agpa-laser iti rupa. Ha? Ipa-laser ko to'y pikas ko. Ta naka-promo da ka no ita. Ay, aggastos ka man ay. Ay, uray takwartak mati aramatag. Tay kitak iti panaglaklakok iti cosmetics. Naku, matawar dagita kwarta. Sige, kami. Kahit, mangan kayo pa Nyak ka namin nga, di kami naglutaw. Ay, kunang nagluto ka, lakay. Sige, makipang kaming taon ni balay dananasin niya. Adda diti balayo daan dong kandagiti anak me, nanang? Ay, awan mo't. Abangan no nag-overtime nagpasada. Nakaparada mo't tanjay tricycle nga ipaspasada na. Awan damot ijay balay. Ay, amangan no adada ijay balay da zen niya. Ingka kitaan ijay. Umuna ka nga gawi dahin, taurayak amaring dagito beng. Sige nga rod, tamatuo kanak nga aguray. Si kanatan ti manguray kadagiti ubeng. Why? Mangang kantaon, tamangan no, mabayagang kami dito. Kun maturog kantaon, no makaturturog kan. Ha? Nene. Awan dagiti aga-ama dito idami. Nasa padangata, abimangon? Bueno? Di dan samot nagawid idirabi. Ay, apay nga Andong! Ayan nyo! Andong! Ay na, magkikiam kita. Di nakikita. Bueno? Pinarigat na kitira. Dagiti awanan bain! Hay! Andong! Bakit saan ka? Anya ti kayat asawan da itoy? Ha? Awanan kayo iti bain! Traidor kayo adwa! Aga-agaw kayo ti asawa si Kabak! Ay, ko! Tibok ko! Tigbatam ni sinya, Majay! Hoy, di kagis iskandalang! Agawin tayo di balay, tayo di pagsalitaan tayo! Ibagam ti agpaiso kanyak andong. Hindi kaglibak. Adda relasyon niyong itidayjay Why? Naklunay. Nadibilap tirik na keng kwana ta nadungo ka dagitian nakta. Anyap! Ay! Nanay! Awanan ka itibain! Kasta unay apa nagpaseksi kan pa nagpapintas ko. Tapno din nakla isukat iti sa bali. Ngam isukat nakmatlat. Saan aday ta kinasiksi ti sapsapulag iti may sa babae? No di ka ti panangasikaso na kada kami nga agama. Ay! Sige!
Kabilang na lang. Imapas mo, timang kabil kanya. Tamao din dahito, akaadda dito'y balay. Tapumanaw kaming kadagiti anak ta. Ngano kaya mo nga wawiran dagiti anak ta? Ibatik ida. Basta karima, di mo baybayan. Ngano di mo maasikaso ida. Nasaysaya at lang alak, idan iti pudir mekanizin niya. Anya! Dayjay asin niya, tipiliyam. Andang! Wen, ay sumamakawak kanya. Kinasikaso pa'y, nadungaw. Alay! Sana! Diyak ipalubos, andong! Siyak ti asawam! Iso siyak nga rin ti Pilyam! Aha? Siyang ka nga ay ayatunay? Tanang, pangaasiyaw! Tulungan dak ang mga lukoy kanyandong, tasuglan na kon. Ay, binagbaga akon ti anak ko. Imbagak asan anasaya at yan aramiden na. Angam talaga adinan masinaan ni Sinya. Iso apasensyakan majay. Angam no kayat mau, ni Sinya ti kasaritam. Andong, nagapo dito'y balay ni Maji. Nakipagpakaasi, asinaan ka kanon. Pangaasin ta di naksinaan sinya. Basol ter aramiden ta andong. Ken adda posibilidad na nga agdarom ni Maji no di tagsina. Ha? Lading ita nga maasya na kadagiti anak mo. Diyak kaya't amadadaal ti pamilyam gapo kanya. Sinya? Isong agsinatan andong. Nasakit na ito apangatang ko tay nayat kamutan. Ngam oray anya ter aramiden ta. Saan ang maiparbang ti relasyon ta? Apay anaulimag ka. Nasakit tinakam mo, iti panagsinayon ka ni bakit Sinya. Sige apaan na. Tatalaga panawang kan na eh. Ha? Anya, apaan na. Ala, saanan? Ala, siya kundakit daw iti pasensya. Nupay si ka tinagbasol. Ag-sorry aklat ta. Ngaming, amok anasulisog ka laang, andong. Ay, ayatan ka. Araramidog ti amin akabailag. Tapno din isukat iti sa balay. Ang naglablabusak. Nakaliwayak kada kayo nga agama. Sorry, lakay. Ikarik, asikasun kayon nga agama. Mala. Sorry mo't no nailawa na. Ikarik asaran na maulay. Basta tong palam ti karima. Asi ka sumdagitan nakta. Diyak kaya nga dadaka sa mapasamak kadakwada. Woon, promise. Bantayak idan anaimbag. Ipamaysa akon ti atensyon ko kada kayo nga aga-ama. Agyamanak iti Diyos tanaurnos mi metlaeng ti amin kada kami iti asawa. Nagbalbaliwak nga rod, kat binantaya ko na naimbag dagiti anak ko. Kat impamaysa kon tinangasikaso kadakwada nga aga-ama. Kat ita, naragsak kami manen nga agasawa, kas tamatan kadagiti anak me. Alakastan, to'y pagayam mo, Maji. Tidi mo ammo pagayam ko, gapo iti kinabisim, ngagpapapintas ka nagpaspasiksay, di mo ammo abisimet gayaman nila kay mo nga agsapsapul iti asikaso ti asawa wenno ina dagiti anak yo. Jak kanunungan ti naramid nila kay mo nga nakunamet a maawatam no apay akas ti naramid na tagapumetlaeng kan ka. Ngem no pay kasta maragsakan naklata tanaurnos yung metlaengen ti bagbagyo. Ala gagayam ditan tinagpatingkan ti pakasaritaan ni pagayam Maji. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo. Amin. Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan?
Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod ka ni pagayam tayo awi ni Lin. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay nakablawan tayo 5 ni Ma'am Maria Documos di Pangasinan, ni Sir Jordan Mirador di Israel, kani Alfredo Basanes and family. Kastimanti ko na ni pagayam Winnie Lin. Dear manang biyanang, may saak a single mom. Tamanipod insikog kanimpas nga iko ti anak ko, aging kadimakkel, saan na nagpakpakita ti ama na kada kami. Kat ididandani ako nag senior citizen, biglaan nakariknak, iti ayat, kat nakiboy perena. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang, Mau. Ha? Ay, ada, asino da ka di? Ada ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Oo, ada ka magkaya manhilto. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Ay, agyaman na maninhan ikaw. Ala anak, ingka ituloy yung aramidom iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata din naktulok kuan hilto. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takeng ka. Si kalati babae iti biyag kaw. Ay ayateng ka unay. Nanang. Oo, anak ko, kunak no nakaturog kan. Ururayan ka nga min, nanang. Ay, sigay ta at pakada akong winay. Tanay, makaturturo ganto'y anak mau. Okay nga, Rod. Agandad kay ti panagawid mo, ha? Wan, aganadak para kang ka. Anak, madlaw anaunag ti pampanunutam. Ti ka di may papankinihil to, ti pampanunutam, anak ko. Wan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang? Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Ang mga nuguraan nak. Ngam ibaga kong ti agpaysukan ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaan kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Oh, apay nga ron nga'y analid ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tiriknak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't no makiasawa man din ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day, no makiasawa. Tapnuad dan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro? Nay, apay, di mo kaya't makiayan-ayat manahing dyan anak mo, bakit? Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kit day, tapnuad na kadwaan na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandanin nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayo ngam dya anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga road. Wala ngam, istambay mo day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Pakakita amti kasta lalaki. No sumarungkar, agmalmalam ijaya nakauldag. Di ba, apo? Sikat ti makapanagnag kiti dayta. Ungarud lula. No maiji balay, maturog tararamidan na. Ilutlutwan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Ha? Deket anak tanti mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay.
Uray sadan, nakasta mo laang. Mga no malugi pa'y kiday, jay negusyaw dyan naktaapakanan ni jay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawit ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Ag naudin dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Isungarod nga agdan na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na na. Ha? Ay, umay ka. Sabten ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairuar na niya motor. Nagbiit mo tan, nairuar mo adakos. Ikaw na, ha? Naidaon kumutan dyan, intad mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At napagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diya ako nag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, one plano dyan, nobyo mamang tulong kan ka dito'y pakanan nyo, Wenilen. Agwa, agurigur na ni nanang. Aha! Agurigor la ka na, yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na, yunan. Saan nga gimimbag? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyok. Isu adida kam kumamot pag sinaon. Magin innayat nga. Si kalaang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Isu tay tagtagadam. Adda ka dito mabamban mo gamang isoserbe ti kanan nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerte na dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakal mo kag trabaho kami latta nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay, nagdakkalan na karnay ngam sa duman. Sinamon day jay. Kasta makanayan. Awan laki, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Ang subli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day dya tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Ay, nanang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta dumawad na giti kwartana? Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo matgayam imbay-bayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kwartam gidain. Amok nga do tikita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan. In market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Di mo kabilang tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilang tay darum ka. Ay! Ibagam di tayo namtekan na kiti kwarta. Amok nga tulong na iti bangkaw. Purak to ba iti balayan ay? Atal na ka, Manhildo! No di nakikan iti kwarta, pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Ay kayat ko pa'y ano pumanaw ka. Oh, kung kunamladay ta. Kung ipatay mo, no? Mabukaw kiti biyag mau. Idi day ta, ngam saan itan. Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetong kanyak. Sadot ka lang arudan. Artag kapay. Isong agsinatalangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo. Wen lola. Naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday siya lalaki. Ay na, nagsaya atan nadamag day ta, apo. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sa dut anobyo na.
Pinapanaw na kanon iji balay da. Aya! Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pintas adamag bakit. Inkamang tilaw iti manok ka tapartyam. Na, tasyak pa'y tibaw naman. Kasi ka na timatan. Kita man no okay matlaan to'y lang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastasuot yun, nanang. Nagsiksi kayo Thank you, anak ko. Papanan nyo aya? At daimit ko atao, anak. Ay di kanto naglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Sino ti imit yo? Kwa, may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapana kunta ni Aldawan, anak ko. No kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siyak lamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Nakatumpong kayo iti sadut kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngimidiaga nga nagalas magkayam taramid na. Nasingput tinobyo kita, anak ko. Kat siyempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo la ka ni Mang Hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingput tinobyo kita. Kat maipasigurado nga awan to apulos ti pagbabawyak. No makiasawa akan ko ala. Sorry, nanang. Ngamjak kaya makiasawa kayo manan. Anya? Pasensya kayo na, ngamibagbagak laang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumwar tayo ta ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Ada maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasan ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo, taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan tasan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ko ni iti inak ti pangadang ko. Diyak kaya makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wala niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya tararamidan nyo. Pangaasi nyo man. Agnakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawan ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabainan, tapno saanan nga agsubli ditoy. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili, tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak, di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatan na makiasawa kayo, ta bakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga roden nga ubing tirik na. Ay! Apay aya aparitan nak nga agragsa, kanak ko. Apay adinak maawatan. Pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamu kaya? No ipilit nyo ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko, Andreng, hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano nga rod ngay. Di nakmet kaya taparaking ka. No di anak mo tipilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay, aten ka, Andring. Iso ajak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Ay, nga ron taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko an ubyok. Ay, ngay day tahanay.
ibagata si katipudno nga amana. Anya? Wala ni. Ngamin, di na nakitkita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. Mamati nga ta? Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo manan dito'y balay, tata. Di matimbaga ka di kayo nung umumay dito'y. Ay, kwa balasan ka. Ay, winilinhanay. Sikan timang ibaga. Sikan ahani. Sikan, Kwa anak ko. Aday pudnumikin ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudnuyo nga? Kwa ngamin. Sorry no italaang nga ibagak da ito ka. Kwa ngamin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amam. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karuprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko sa nalugpak. Kan kunayon na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw ti nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso natayag akmat. Ape nga ro dakas na ti height na ngay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul-uli makalang. Palpaliwak ti style mau. Sika babae. Ha? Kung namilya na pintas ka may. Andre. Ay na, no di na kaya't para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kaya't ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, di ka kaya't ngagbalin na syuman. Heh, di ka kayaw. Ay, Andring! Papanamon ngay! Mabitlaan! Sinahon! Agsinatan! Dak kaya't tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andring. Nangyagyamat di imbaga na, nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat ibagayo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan ti pakita na kada kayo. Iso alipatan yun dayjay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki-boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ay, ala. Wala nanak ko. Saanon? Jakon maki-boyfriend. Jakon mapanidya iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya kanak ko. Manipo din, jakon nagpapintas kan nagpasiksi. Kat jak meten na kay boyfriend. Tamabain akon iti anak ko. Kan nadidigra akon. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain. Tanapadasak tinagbali na sukir kan ni ayat. Tapod no gayam nga uray mapanan titawan, makarik na mutlat tagayam iti ayat. Nga mitain waksikon iti panunot ko dayta kat pinagsardang nakmutan ngagtrabaho ti anak ko. Iso ngagtagtagi balayak latan kat naragsakak tadinak baybayan ti anak ko. Nadungo unay kanyak. Alakastan to'y pagayam mo, Winilin. Sana dakas ti agayat wanno paayat nga uray adaanan iti edad. Tunggal may sa adda karbangan na amakarik na iti kasta. Angam ananwam ti makiin nayat no kasto metla iti nagbalin nga ex mo ti pakiin nayatam. Mangal ala kala iti sakit ti ulom. Isa na saysaya aten ti kasta tapnawanan ti pakais istresam. Saan na bale taglaplapusanan met nga ayat kendongo ti papaay ti anak mo ken ka. Awanan ti sapulampay iti dayta. Alagagayam di taan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Winilin. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.